الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه مجمعين. Xush kelasiz, rahim ettiniz. İnşallah sizin bilan ko'rishuvga bek shod. Bizning endi shunday bir shora g'oyla o'shag'i deb ataladigan shora o'tkazamiz sizning bilan. Ana endi nechik ekanligin, narsaga kerak ol. Mana bir necha kishi so'radi, endi narsaning o'z ishini olol, narsaga kerak, aning maqsadi, aning ahamiyati narsada ekanligin, shu shaylarni o'rgangancha biz har bir ishni endi bismillah bilan, Alloh so'zlari bilan boshlaymiz. Eng birinchi Alloh taolaning so'zlari Qur'on bilan majlisimizni boshlab jibarimiz. Ham ondan so'ng endi anglatib, shusha o'zimizning shoramizni da endi tub ulushini da ko'chiramiz. So'z beriladi Qur'on o'qib ketirgan Jamih masjidi imomi Ramazon Hazrat Idrisovga, u bizning alhamdulillah Bulg'ar akademiyasining, Islom akademiyasining eng birinchi shigarilishi bo'lib turgan endi shunday hazratimiz, alhamdulillah shaharimizda birinchi hazrat deb aytsak da bo'ladimi? Anga so'zni beramiz. Alloh so'zi Qur'ondan boshlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب الله، يا رب يسر، يا رب ولا تقصر ساخل علينا، يا رب تمم بالخير. يا رب الله şunu yaptıgan meclislerimizde indi işinde jingillik bilen uğraşmışı ütkərib jiberge nasip ve müyesser kılan Allah başımızga da indi yan tanışıkların nasıl ilkinlerimizge tanıştık, bir mallarımızga bereket, bir tenlerimizge sihat, bir balalarımızga esenlik, sağlık, tevfik, mihriban, şefkat, iman belirtileri bir. Ya Rabbim tavşırda gözüne rahmetlerinden taşlama Rabbim, kahırdan asaka Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina gazabenler bi rahmetike erhamir rahimin. Allah'ım.